Basta na ako sa balay, dili ko mahimutang magluto ko perni. Kay ang akong partner, naglantaw og F1. He is watching Formula 1, famous in Netherlands. So, ako siyang lutuan og something. Siyang lutuan ani o French fries. So, wala man mi ng lakaw. It's Mother's Day. So, naarami sa balay nagpuyo. Kay murag itamad mi og lakaw. Mas maayo pang naa sa balay magluto-luto mi. Ako ra day magluto. Mo ni akong life magluto. Ganahan kay ko magluto. Kay walay pili akong partner. Mukhaon jud siya. Akong giluto di ay is chicken nuggets. Chicken nuggets. Mauni ang kinabuhi sa Netherlands nga nanay. Ang tanan silingan sarado. Di parehag Pilipinas makapanumbalay ta. Atong silingan kaila kaayo. Dili pwede maulaw ta. Sa Pilipinas ningaw. Enjoy kay nag-celebrate gud sila diri wala oy ningaw kaayo tanang taon asa trabaho. Anyway, walay trabaho karon kay Sunday naa sa ilang balay sulod. Mo na mga life dire work, balay, work, balay. Sa Pilipinas bisag wala kay kwarta, happy. Dire mingaw. Tugnaw pa jud. Pero ako tan-awa naka-sexy ko bisag tugnaw. Kay Kikay ganahan ko mag-sexy. Hapit na naluto akong chicken nuggets. Nag-brown na siya. Nag-brown. Nag-brown. I make my own sausawan. Mali akong among sausawan. Wow! Okay. Perfect. So, nag-brown na siya. Hapit na maluto. It's ready na. So, ako na siyang haunon. Happy na akong partner ani, akong housemate. Mauni among ginabuhat. Kaon, tanaw TV, mag-FB, usahay, magbaktas-baktas sa kalasangan. My love, I know you will eat this. Yeah. This is it, the French fries. You will eat or not? Sure. Sure? What you are going to eat? My love. Are you with me or not? Sure. Sure. So, humana ang akong French fries. So, it's ready na siya. It's done. This is it. It's ready to serve for my housemate. I have a housemate here just sitting down in the sofa and watching. Ta-na-na. Na-na-na. This is it. Yummy and liquor lami ug masarap. You like it, my love? Natuurlijk, you like it. Hij is natuurlijk nog maar een rookie, jongens. En hij doet het hartstikke goed. Hij heeft nog een heel